yang faisal bagia yang dari sak utan moran di portang mani bas to semana bas to siana sai khang ya kha utan moran portang mani so naidi oro ke kusmai fal tongo no joton sai mano manu kusmai hino angkai nukun jaram sumani maram suka so hello good evening everyone and Terus hai no hai an blog lam so few jotono and jotono good and great na akha hup khayo so trin blog kha ang skanong sai degana ang tabu para faizak tabang para ota ge mong kha chini nog lama bolong nog kisa ge ke video te bo bolong haching to hona ge te sal to hamia no jon sai mano salas ka hamia wate ga out lo ko to pura plat chingjak watin ti lomjak pura nok nang jotono si pura lama pura gongjak ti lomjak ge paro tam se gam tirong ya ge tabung ang tabuk sairik ni go bai tongo 520 gang ata ongkor faikya be number kisa ge nong kisa phunu gana chini para ro ke angagi cheri furu school pori maro amor kisa phunu gana ni nong tini kisa block khaimansi ge nong phunu gana tawang nokor faikya ge mongkha railway station chini para ni ta mongya kami ni negeri I ko negeri engko se wati se phai nai tung ka no kosom go mokai ngorokta railway ni quarter rokta bakhe railway station ni awni quarter rokta ke yang dugan no I ko nai no kha som phai kun hoda no kha pura kosom phayo sailap kare guys wati mang saja hamya pura engage nok sabake di nok wati ni jorao bhaike time spend khakya ba buti kinok tong khake saikene na bida no ke tabo ang khorjak ke nong phone gan do bere phone nai tong bolong no play chapia jara amo tini to wati faili atam ningke tini funishimi sal kaham no nge sadung tungkha nge ani ri sumar bora nya khoni ne tini kai ri rok frani ba kya nge ri ran ba kya nge norok ani thani blog nu khana ang restaurant thangmani nge bahai nang jakha comment ka sabai do mane ang all link everyone in description no nok thangi check out khaimano nge ani olai thangja blog ta restaurant thangmani by Elizabeth by ke ang nong no description no link riti ja tongo nok thangai nai mano ta ngi tabu khang khurjak yang bena bagai no negeri pura wati phaine mantung nok pura kosom mo gai mo kai nong numa na mo kha agi ni railway station kacham ta mo khai kacham ka engo hanggang ke ok katal ge naro anan blog ko comment ka saw baksa tamo mane blog ko kok saya kom kok saw nei ngitin ngi chong kha kabang khe kok sanai nei gam ba yang tini blog ma kha kya ngi nong no kisa fu funugan hene nei ani para ro kisa guri funugan nei ge nogo khang blog khai mali do abo kai no bising go hanggang ge ang blog khai mali ya para ro go hanggang ge naro ba hingjak para tong ro kisa khena bai do ang tao no gong gang ke mono katam ni ga current ok thangya na amba sim kisa jajago ge parang ge no kisa wifi ke current si thangi payo amba ge onek problem go para ko tongne ko senja jar tongne ko semano ge tabo para phaijak iko wati phainai tongkha no nungma no ko songjak ge wifi to current just ke bon thango ge current thangnai amba ge ang mobile ko charge khena no ang mobile charge kom tini tinle current tongo do tini current tini wati phain ba tini current tongo iko tabo gang sabakya ketal new station ta ketal station sobakya ke mongkha platform 1 ang ta phaijak I kon geman khana I kom khai gota railway station kasha kok sanem sungmani o angko dech bok thangka
mod light thai no this man no go tamani go lel train go accident ngai onek borok thibe kya am bagai ma wanau mane bhai ke bojra tamung thang kun sarak kepano siamo bojra wo tamo borok ni tamung thang ge kebai to borok thima ro cham khanao kamama khanao mar ke am bagai sonok please guys no jesuk no निजनी पेरेंट्स बाय निजनी बुआ बुआ बाय टाइम स्पेंड खामान से खाइदी इनके बजरा तमुंग था क्या बसियामो ना दाबु तीन तंगमा न खाना करिंग थांगो हम बगे जत बरक बाय न मिलिवै टाइम स्पेंड खाइ तंगदी कथाइ तंगदी अमन साना मुजंगो इनके दाबु इनके अरन अजागानि किसा फुनगान दो अर अजागा माने फालो सारिकला खेवर माने मार्केट माने फालो जतना मानथु मुया रो नि ताबु सीजन ताबु तो मुया सीजन बा मुया रो मानथु को तांग न फुनगान मुया रो फालो रो नाइ तनि दो ब्लॉग न प्लान से बाथि जरा इनके आयांगो थांगाइ फुनगान न आं रेलवे स्टेशन नि थांग को सॉरी स्कूल फाजिंग थांगाइ फुनगान न गाय मो तो न जतन साइमान नो मंखा मंगिया कामी रेलवे स्टेशन इनके ते न रो यांगो आसाम आगरतला थांबरोगो मो यांग थांगिया थांसिमा यांग न नुकना इनके नाइ दां क्रॉस काइफेउ इनके सारिगो खन बातै तम कानाय बा हिन्दबा इनके नाइदे और कबंगमा मानि फालो जे मानथो मानिता मुया रok मानथो को batak to muya ni season thejung no sajung no ge muya rok मानथो को bai ko naidi rok rok bai phaltong ayo ge muya rok mano ge ko yango tongo tai mikhun chok rok ge tabu pineapple enjora pineapple rok मानथो को ge saw pineapple chakha dizir ni comment ka sabai do ge comment ka sabai di ge yango ta or to banta rok kamang मानथो को negiri time suk bai tongkha ge ko muya wa thirok phalo ge thangai funungane korbo jor jaga se muya oro yang thangbo muya ang thangbo muya angkha muya wa theke marka thokjago nok thokjak bai guys you all can see naidi oro ka kusmai phali tongo asuk night to khaina ro jotin human kustumai ne but I don't know what is this called in English no please no hilbishan no please and comment ke share comment box so okay tabo ge naidi ko oro ka bui phai tong bayo jotno ge yang go pineapple lo te sim muya wa thro phal tong ka ang to town ni phai mani 3 days ro kai tong kha parao ge tom bere ja gyang khoja gya bene mujung ya ning tini ke chong kha kisai bere te ge nong no kisai an para phone ga ne chong kha gang ang school phasing bo thang je ko bla balo khang kam bagai tini khang school phasing bo thang nai ge nong nai tong di jala tabo ke what is phai nai tong kha amo dil no what if ayo chhe de nong dil no what if nai ge ta what if pain tong bagai onek cost help करे what if ke sakamo nangre andar na ka pra kosong thenga da ko what if pain bagai andar tong kha ta what is nai am bagai nangre pura what if pain bagai na ko kosong jak so tabu ngangge or to beri ba khyang ta kai school fishing thangnai mongya kamini school fishing go nono phunga na tabuk ajaga bo age chungor nam pore uche refro ngai tabu ka ja ka school tang tong ka tal new school phunga namo ang to ang thai balo kha ang me se para phaijo ga gulani ngai chongka nam se blok khai ne ni ngai nong phunga da tak thak nyang langai nong phunga na mongya kamini school ka tal tang tong mani so no rasing tong di nong langai nong phunga na so ngai angor phaisho ba kya mong kha no ghin tong na mo tam tang jak nei gor ka se construction chol tongo mong kha oro girls hostel tang tong pho ngai nong phunga na so finally now we have come in front of the school so you all can see guys again rog no ta phunga na ang school bising mat bising go sorry ang ground bising means a ground bising or enter kha kya again I do jerenu ko sang tap thuna musung tong show ko ya after long time mane gong khana 6-7 years hai ro khana school habja gya tabne kam nang le ang ka ba ambagai ojana outang ja gi sangon poru nagiri tabuk gor kaisa building tangjak saka thang mon nai nong thang nai na but thaimia ko thang mon maya ngai nai di ko okay ko mong kha no nu khana kaisa building tangjak mo building ka kaisa new school se mongya kami English medium school ge ma de ha na ma saimia ko but still we will try our best to show you guys ge nong no phun ngai sis ke fana habai ge nok tawana di ge ko de take shakok everyone nok jotno fai or admission ka ngi manu tabok mo jefru mo building construction paine afro to admission nani jotno ko nai ge mong kha ka jami school ge phaidi bisung habai nai ne lege na chalo so ge phaidi saga thang na lege na saga thang de man nai ne na
Okay, Monka school, Mongyan Nadi, new. So guys, now I will go inside and show you. And ganadi ang mission ko enter kaya ganadi or first hub gang no or ge moto first floor ge bishingo ge jeng nai nei ko or ke to tom saimia moto staff room phon jeng mano mane tolanita first floor ge first floor to mo staff room ge headmaster room rong nei ge tabung ga ang gor na ge di orong gang ge or grill je ko grill ga yang ge or mane chair phone klai nei tom ga morina nang bor bor nai saimanong ge mong kha tabong kang first floor fai so pakya ge or khnai di ko or tong te pus nai thu nu jagi tong na aing negri ang shari kang khas ta kam ge shufurung mali yang ge mong kha classroom ge nai di ko or blackboard guriya ko rinai tabu to building se paya khong ge ba heri bana ge mo or rinai ge yang bo same am ti no classroom iko or bisu as ka tunggu ma polomani tra polom sasho ang sakale log jag nai ting Okay, Mongka, second floor. Oh, sorry. Okay, o jaga fai shop ay kar bo same amti noi ko classroom. Okay, o jaga bo blackboard je kota. Gamu tol phone di mano ke nai di or tong ting ka ai ke same view nu jau kha I ko ro bo tolaw siri rok paya kho. Ga ayang gong kang ka I ko among ka purana school do. Among ka old school ge amu nai di chair thung tong yo ground no. Nai di ko borong nu ku siang se thung nam sung pai shu. Ini nai bese kapron borok bese jirko thang jolai interested kai gang thangna mujung phaisho inge nai di ko ta yang thangai tungang so inge norok no phonoga no now I will go up and show you what the view like from there inge sing ta bisungo sakao thangnai no phonoga na bahing dong view inge himdi saka thangna lagena so tabu yang phaisho bakya yang terrace sakao terrace nagiri bese view kam haida kamang tongna tong kene kono ko somsuka nongka terrace ka phaisa ang yang tong kene or on ki view nu zo no paketa yang gong ko uton morani por thangmani bas to semana bas to siana saidi khang ya kha uton morani por thangmani yang ha ke phageng keno engka mongya bada thangman ta agut law thangma ga engka ge yaur ke mo school kata mo saring bagai oro asa kahang ka sing golia tamni ke saring thang ka ang phaimani I ko yang nai de bus or tong te bus view nai thok nuk ja guys ngai de boka school ground ge yang go ke sunset nai de nai thak kun jatong da sunset nai thong da na bo class 4 na class 4 nangke class 1 tabung का और फाइशो बगैर मासा और काम करने कैसे दादा भाई तो भैया ये और कितना दिन लगेगा ये ख़त्म होने में ये और मैक्सिमम 4 से 5 महीने लगेंगे 4 से 5 महीने ना अच्छा तो आप भी तो यहाँ पर so उनके बेरे फाइया अगर उन्होंने फुफुनु का सब फुनु माली तब उनके सारी कुछ काम बगई क्या स्पेस वो फुल का ये बेहतर तो करेंगे करे बेजे करेंगे काम बगई तीन ब्लॉक असं ना के नरक बाई next block itu malah itu काम करेंगे कि तीन बगै सुनो next block नाइसिंग तोंग दे काम करेंगे माला itu bye